Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya di channel 2 Selai. Mangandulang adalah tradisi suku Sasak Lombok yang dilaksanakan ketika hari-hari besar Islam atau hari gawe-gawe adat. Mangandulang kali ini kami laksanakan ketika kami merayakan Lebaran Topat. Lebaran Topat kami laksanakan ketika sudah mendapatkan seminggu setelah Lebaran Idul Fitri. Warga Lombok merayakan Lebaran Topat. Biasanya Lebaran Topat itu dimeriahkan dengan berbagai macam acara. Sebelum-belumnya kita tahu bahwa kalau di Lombok ini merayakan Lebaran Topat, maka semua tempat wisata itu penuh dengan warga yang liburan ke pantai misalnya, atau ke tempat pemandian wisata, atau biasanya orang-orang dulu itu pergi ziarah makam. Tapi kali ini tidak dilaksanakan karena di tengah pandemi COVID-19 ini kami hanya mengadakan mangandulang saja di masjid. Simak terus video ini supaya Anda tahu tradisi adat suku Sasak Lombok. Bagi yang Anda belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi di video-video saya berikutnya. Selamat menyaksikan. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق. Mana? Hah? Betul kecap.